I ovo su sve greške koje su te tvrtke radile, a koštale su ih novca. Pozdrav, ja sam Borna Rišković i surađivao sam sa najvećim svjetskim kompanijama, najvećim hrvatskim kompanijama, korporacijama u kojima sam nekim tvrtkama čak u prvi mjesec dana povećao prodaj za 30-35%. Iz branše IT-a, agencija za nekretnine, medicine, kozmetike, telekomunikacija, gostovao na brojnim fakultetima itd. I ovo su sve greške koje su te tvrtke radile, a koštale su ih novca. I upravo o tome ću pričati u ovome videu, a to je koje su sve greške, to jest koje sve greške tvoja tvrtka radi, a košta te novca. Pa počnemo. Pa ajmo od početka. Znači to je neko rješavanje upita kada se potencijalni kupac javi. Tu sam primijetio da jako često ljudi rade greške. Konkretno kod kompanije s kojoj sam surađivao, nisu uopće imali riješeno što se dogodi, to jest kakav je standardizirano javljanje kada neko ostavi upit. Prije svega, ajmo se malo još čak napraviti korak nazad, a to je šta na tom upitu piše. To jest šta na toj formi kada se ostavlja upit piše. I tu smo malo tvikali i stavili samo ispod upita podatak, to jest informaciju. Poštovani zbog velikog broja upita, molimo kontaktirajte nas ukoliko mi ne uspijemo kontaktirati vas unutar 24 sata. I tu se dogodila promjena u kojoj smo stvorili određeni kredibilitet, to je da imamo velik opseg posla, znači da nam ljudi vjeruju i oni stvarno zainteresirani će nazvati ako stvarno žele surađivati. Druga stvar, smo stavili raspon koji imaju budžet. Jer smo, to konkretno se radilo o solarnim elektranama, prodaji solarnih elektrana kućnih. I tu smo stavili samo raspon. Poštovani, koliko vam je planirani budžet za određenu solarnu elektranu. I tu se automatski već smanjio broj poziva, jer su samim time imali velik broj poziva. Pa smo s time smanjili količinu zvanja, pripremanja, razne dokumentacije itd. Ono što mnogi ljudi ne znaju, zašto samo već kod forme upita je bitno standardizirati. Zato što ukoliko ne odgovoriš na upit unutar 24 sata, vjerojatnost da ćeš zatvoriti prodaju, vjerojatnost interesa tog kupca, tog potencijalnog kupca, se smanjuje za 70%. Što znači da ukoliko ne odgovoriš unutar 24 sata, to je kao da nisi dobio upit. Puno je veća vjerojatnost, neće biti ništa od toga. Toga je iznimno bitno samo kontaktiranje što prije kada se dobije upit. Znači to je imperativ za kad pričamo o ostavljanju upita potencijalnih klijenata. Sljedeće, kako ih se kontaktiraš, koje sve forme. Onda sam primijetio da ljudi jako često ne stavljaju na forme da se ostavi broj mobitela. Puno ćeš lakše dobiti osobu, puno ćeš lakše i prodati ukoliko se na samoj toj formi može ostaviti broj mobitela. Većina ljudi ostavi ime, prezime, e-mail. I da, jasno mi je, neki ljudi ne žele ostavljati broj mobitela zato što ne žele da ih se zove, nego žele samo poslati upit. I to isto se može riješiti jednostavnim načinom, a to je da se ili u formi napiše poštovani, ukoliko budemo imali kakvih pitanja, neodgovorenih stvari, molimo vas da ostavite broj kako bi sama povjerili, kako bi vi što prije dobili što precizniju ponudu. Tako da postoji milijun načina kako se zapravo može objasniti potencijalnom klijentu da on ostavi svoj broj ili on. Tako da uvijek inzistiram na upitima, nastoj da se ostavi broj. Kraći bi taj prodajni ciklus i puno ćeš brže uspostaviti kontakta samim time i na konačnici, kao što sam rekao, i prodati. Tako da je iznimno bitno tu formu koju ostavlja osoba upiti već kontaktirati. Nakon toga sam primijetio da nije uopće standardiziran neki način kako se javljaju toj osobi. Kao na koji način se javljaju. Jer jedan agent se javlja na jedan način, to jest jedan prodavac se javlja na jedan način, ja se javljam na drugi način, ja šaljem mail na jedan način, ja šaljem mail na drugi način. To je isto nešto što se poprilično treba praviti, ali o tome ću kasnije. Prva greška je, kao što sam rekao, rješavanje upita. A to je, kao što sam sve ranije napomenuo, da taj upit bude što prije odgovoren, da se što prije dobije kontakte osobe kako se može nazvati i na tom pozivu se automatski mora znati sljedeći korak. Svrha tog inicijalnog poziva nije dobro, čućemo se, to jest ne smije završiti na čućemo se, znači na svakom tom mailu ako šaljemo poziv, mora se znati sljedeći korak. Ako je to bilo što, poštovani, evo, moram razmisliti bilo što drugo, ok, šta kažete to da kad vam pošaljemo ponudu da se čujemo u utorak ili srijedu u taj dan? Ili kada vam odgovaralo najbolje da se čujemo. Na tom pozivu se mora znati sljedeći korak. Jer ono što sam isto primijetio, veliki broj ljudi gubi klijente, a to je da nemaju konkretni korak nakon tog inicijalnog poziva ili maila ili bilo što drugo. Također, kod slanja mailova, kod slanja ponuda, kada osoba pošalje upit, uvijek inzistirajte da se sljedeći put čujete ukoliko je moguće, kao što sam rekao, telefonski. Ja uvijek inzistiram da bude ili telefonski ili još bolje uživo, naravno ovisi o poslovanju, branši itd. Tu se tvoja vjerojatnost za prodajom povećava. Jer
samim time to je ono čista ljudska psihologija, to je da puno nam je lakše odbiti osobu preko maila nego uživo. Znači, lakše nam je odbiti preko maila, zatim nam je malo teže preko telefona i jedno nam je puno teže odbiti osobu uživo. I zato koristimo tu inerciju da zapravo u konačnici prodamo. I onda kad to kažemo, nam isto je jako bitno staviti jedan disclaimer, a to je da nije poanta da ti se proda bilo kome, bilo šta. To naravno nije, već je moj zadatak da povećam postotak tvoje prodaje, a ne da prodaš bilo kome, jer to nikome ne koristi. Prije svega ne koristi tom kupcu, zato što ukoliko mu prodaš pod bilo koju cijenu takozvano uvališ, on neće biti zadovoljan zato što mu to nije ni trebalo, a ni ti nećeš dobiti recenziju, niti ćeš biti zadovoljan zato što kupac ti dat lošu recenziju, nije bio zadovoljan i ti nisi imao dobrog klijenta s kojim si surađivao. Tako da obje strane tu su nezadovoljne i zato mi je jako bitno naglasiti da nije poanta prodati svakome, nego povećati postotak prodaje za one koji jesu idealni klijenti za tebe. Druga greška koju sam primijetio, to je previše koraka. Vraćam se nazad na ovu situaciju, na ovu suradnju sa firmom u kojoj sam radio, a to je da su oni imali po 4-5 poziva zapravo bespotrebno. I tu smo postigli da smo zapravo skratili količinu poziva i povećali prodaju. Dakle, manje vremena i više prodaje. Zašto? Kao što sam rekao ranije, smo ih pripremili na upitu da oni već pripreme određenu dokumentaciju. Su tu imali jako velik broj gubljenja, na primjer inicijalno bi se zvalo, pa onda oni kupci ne bi pripremili određenu dokumentaciju koja je potrebna, pa ok, kad se čujemo onda opet, pa njih onda opet zovu i tako dalje, tako dalje. Tu se gubilo jako puno i vremena, i energije, i općenito novca, jer znači taj direktor koji me angažirao, on je te ljude plaćao, a oni su trošili puno poziva, puno vremena na jednu prodaju. I zapravo smo samo skratili taj prodajni proces. U kojem bi ljudima na početku poštovani kako bi bili što bla 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 efikasniji, kako bi što prije. Molim vas da pripremite to i to. Kada budete imali spremno, samo pošaljite mail ili pošaljite bla bla. Prodavači već zvali, ti ljudi su imali spremnu dokumentaciju. Tu smo sa 5 poziva skratili na 2 do maksimalno 3 poziva. Primijetio jako često imaju i agencije za nekretnine, i IT kompanije u kojem kad imaju prezentiranje određenog softvera i tako dalje, ogromnu količinu vremena troše na bespotrebne korake. Prvo šalju ponudu, pa se nazove kako nam se čini ponuda. Ili još gore, a to je prvo kao prezentacija, onda oni puste ih da razmisle, onda se prolazi kroz ponudu, onda, nakon što je prolazi ponudu da razmisle, pa se onda čuju povratno, pa onda oni još imaju neka pitanja, pa ja ne znam, moram razmisliti, tu onak ogromnu količinu, ono za agencije za nekretnine, pa odu pokazati jednoj osobi. Na primjer, zove neko zainteresiran za nekretninu, agent ode pokazati tu nekretninu i onda taj kupac koji je došao, ja sad moram pričati sa ženom. Onda odu oni, njih troje. Znači, onda pokaže, ok, pa i moramo da možemo mi još jednom. Umjesto ono da skrate taj proces i da sam u suradnji, zapravo kad sam radio sa raznim agencijama za nekretnine, sam rekao, ok, prvo pitajte što vas zainteresiralo za tu nekretninu. Kad su pitali šta ih zainteresiralo nekretninu, onda su rekli, ok, možemo vam pokazati još ove. Tako da nisu samo išli gledati jedno, su išli gledati više nekretnina. Također za što vam treba nekretnina. Su rekli, dobro osobno, ok, kako planirate živjeti, bla 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 bla, pa evo trebam sa ženom svršenjem, ok, super, šta kažete odmah da dođete i sa ženom. I tu smo skratili ogromnu količinu vremena da odmah odu pogled i samim time već ta odluka, ukoliko je ta nekretnina za njih, može biti donesena. I ako nije, da oni razmisle i onda ih se povratno. Ne 3, 4, 5 koraka, nego 1, eventualno 2 koraka. I to je ogromna količina vremena koju sam primijetio da tvrtke gube samo zato što imaju bespotrebne korake u prodajnom procesu. Također ono što sam još primijetio da kod dogovaranja sastanaka, konkretno kod firma koje rade, dogovaraju sastanke online. Naprimjer, potencijalni kupac je zainteresiran za tvoj proizvod, on dogovori neki Zoom sastanak i onda ti njemu na tom Zoom pozivu prodaješ. Što sam primijetio da isto jako puno vremena gube zato što im se čak neki ljudi ne pojave. Pa onda napravi tu sistematizaciju procesa u smislu da kada on ostavi podatke za Zoom poziv, odmah mu dolazi poštovani, vidimo se tad i tad. 24 sata prije dolazi mu poštovani podsjetnik da imate taj i tad. Sat vremena prije mu dolazi ili poruka ili mail, bilo šta. Vidimo se tad i tad, molim vas samo potvrdu. Tu zapravo povećaš ogromnu količinu vjerojatnosti da će ta osoba doći na sam poziv. Sam time kad dođe na poziv, povećaš i veliku vjerojatnost da će prodati. Jer tu gubiš vrijeme, taj termin koji je, ne znam, pol sata, sat vremena za prezentaciju koliko god ti je potrebno za tvog proizvoda, ti gubiš jer se ta osoba nije pojavila. I šta onda? Tako da tu isto gledaj kako da povećam vjerojatnost da će osoba uopće doći na taj poziv. To je nešto što mislim da mnoge tvrtke propuštaju. To je jako lako rješivo, to je samim podsjetnikom da imaju tad dogovoreno. Sljedeća greška koju sam primijetio da jako često tvrtke rade, to je, na primjer, zaposle najbolji prodavača da bude direktor prodaje.
ili da educira druge ljude u prodaji. To je toliko zeznuta stvar iz vrlo jednostavnog razloga, a to je da ta osoba ne znači da nužno zna učiti druge kako da prodaju. Još teže će znati naučiti ako je konkretno ta osoba prirodan prodavač. Mogu dati analogiju sa Ivaniševićem i Đokovićem. Na primjer, Ivanišević nije bolji tenisač od Đokovića, ali je dobar trener. Znači, nije isti splet vještina koji je potreban, jer da je Đoković tražio nekog boljeg tenisača da ga trenira, onda ne bi vrlo vjerojatno odabrao Ivaniševića. Ali nije isti princip. Znači, ljudi zavedeni time, ako je on dobar u prodaji, nužno je i dobar trener iz prodaje. Ili ako je on dobar nogometaš, nužno je da je dobar i trener iz nogometa. Ili ako je nužno dobar tenisač, nužno je dobar i trener iz tenisa. Ne, drugačiji splet vještina ti je potreban. Kao što sam rekao, najgore što možeš je prirodnog prodavača odabrati da uči druge. Zato što on ne zna kak je to. On ne zna kako je imati strah da se ne usudiš nazvat nekog. Imati strah da ti neko kaže ne. Strah slanja ponude, strah tog razgovora, rješavanja prigovora. Ne može se poistovjetiti s time jer on nikad nije bio u toj situaciji. On ne može se staviti na tvoju razinu da bi te to naučio. Takvi ljudi koji dođu kao direktora prodaje ili da uči druge ljude, budu savjeti poput budi malo agresivniji ili moraš mu odgovoriti kad ti to kaže. Ali to je potpuno generički. To je kao da ja tebi kažem budi asertivniji. I sad, mi svi znamo otprilike što to znači, ali šta to konkretno znači? Šta znači konkretno biti asertivniji? Ajmo to podijeliti na nizove nekih akcija. Stoga, davanje samog zadatka potpuno nema smisla. I onda se ljute kao, on nije dobar u prodaji. Ma, ne zna ti on to baš. De ti Bor na malo vidio će on biti dobar za to. Zapravo mu samo trebaš dati zadatke na niz manjih akcija. Konkretno, budi agresivniji, bi preformulirao i rekao, ok, kada ti kupac kaže moram razmisliti, odgovori mu, ok, što će se promijeniti do sljedećeg puta kad se čujemo. Daj mu konkretnu akciju što da napravi, a ne budi agresivniji ili moraš biti konkretniji ili moraš biti samopouzdaniji. To je jako generičko davanje zadataka i onda ljudi ne znaju što da rade. Moraš biti bolji prema ljudima. Ok, ali šta to konkretno znači? Pa, kad ti osoba nešto da, ti joj reci hvala. Kad se s nekim rukuješ, pogledaj ga u oči. Tako da, ajmo sniziti to na niz akcija koje su potrebne. Šta čini osobu dobrim u prodaji? A to je da postavlja dobra pitanja. Ok, koja pitanja? Pa pitanja poput što mislite o bla bla bla, kako vam se čini, šta bi se trebalo dogoditi, bla 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 bla. Nebitno. Dakle, to je niz akcija koje trebaš dati osobi da bi bila bolja. Jer sam primijetio da onda direktori kompanije ili direktori prodaje automatski zaključe on nije dobar u prodaji, a zapravo nisu dali dovoljno jasne upute. I onda u tom deliriju traže neke bolje prodavače, traže bolje ljude, zapravo imaju dovoljno dobre ljude, samo ih treba pravilno educirati. Samo im treba pokazati na pravi način kako da prodaju. To jedino što je bitno. I stoga, da ponovim, najgora greška koju ljudi rade, a to je da misle da ako je neki dobar prodavač, da automatski je i dobar trener iz prodaje. To je da će on automatski moći naučiti druge ljude iz svog tima kako da oni prodaju. Ali to je daleko od toga. Niti je Ivanišević bolji tenisač od Đokovića, niti je Guardiola bolji nogometaš od Mesija, ali su oni bili jako dobri treneri. Izvukli su jako puno iz njih. Zato što su ti potrebne drugačije vještine za jednu stvar i drugačije vještine za drugu stvar. Sljedeća greška je standardiziranje i komuniciranje. Tu sam primijetio da direktori jako veliku grešku rade, a to je da ne standardiziraju cijeli proces. Znači, kako se radi kad osoba pošalje upit, kako ju se zove, šta ju se sve treba pitati, kako se radi follow-up, koji konkretno mail se šalje, kako se ponuda šalje, na koji način, kako se prezentira ponuda. To su sve neke stvari koje u razgovoru sa direktorima oni kao, neki kažu čak, da imamo mi to standardizirano, već oni znaju kako to. I zapravo to je neki stari podatak, neki stari doc file koji zapravo nema veze sa ovim što oni na koji način trenutno danas rade. I to što uopće piše u tome je potpuno outdated. Znači, niti jasno na koji način se radi follow-up, niti jasno na koji način voditi razgovor. I te upute koje su dane u tome, kao što sam u ranijoj greški pričao, su onako kao morate zainteresirati kupca. Šta to konkretno znači? Šta znači zainteresirati kupca? Šta to konkretno osoba mora napraviti da zainteresira kupca? Znači, dajte konkretne korake. Tako da, standardiziranje je nešto što je najvažnija stvar koju radim sa klijentima. To je da točno kako da oni vode taj razgovor, kako da otvore razgovor, šta da pitaju konkretno, šta da pitaju na sredini razgovora, kako da krenu zatvarati razgovor. Onda imaju skriptu točno šta kad osoba odgovori, stvarno neki prigovori, nemam vremena, moram pričati sa ženom, preskupo mi je bla 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 bla. Šta god od toga da oni imaju spreman odgovor. To čini
sistem u tom prodajnom procesu. Ukoliko se pušta previše freestyle, onda previše ovisiš o sposobnostima prodavača s druge strane. I tu onda padaš u onu zamku u kojom ti ideš tražiti samo najbolje prodavače, a zapravo imaš dovoljno dobre ljude, samo im moraš dati dovoljno dobar sistem, da oni unutar toga funkcioniraju. I samo taj sistem da bude jasan i da oni svi znaju ga primjenjivati, jer kad ga oni svi budu naučili primjenjivati i kad ga svi nauče primjenjivati, ta prodaja iće vrlo lako. I onda svi mogu biti, bez obzira bio loš prodavač ili bio ok prodavac, svi mogu biti prosječan ili nadprosječan prodavač. I to je ono što tim kao takav čini dobrima, a ne da se oslanja na neke od 1-2 koji su brutalni prodavači. Stoga kada pričamo o sistematizaciji cijelog tog prodajnog procesa, onda se moraju znati i ono što uvijek radim sa firmama, a to je da prvo, na koji način se šalje mail, točno se ima template u kojem se šalje mail, zatim se ima skripta kad se radi inicijalni poziv, kako vode, ili čak ako nije inicijalni poziv, cold calling, isto, kako zainteresirati, kako uhvatiti pažnju. To je nešto što je standard procedura, to sam radio sa brojnim firmama. S jednim uvodom smo konkretno postigli da, konkretno sa A1, da prosjek im je bio neki 30-35 sekundi su imali prosječan razgovor kad bi zvali cold calling, znači osobu. Nakon inputa koji sam im dao, njima se prosjek povećao za minutu 11. Nakon jednog te informacije. Ali šta je bilo poanta? Da su oni morali imati sistem šta da konkretno kažu u toj situaciji da bi zainteresirali kupca. I to je ono kada pričamo o sistemu, a ne da ja njima samo kažem, znači probajte nešto u smislu ovo i ovo i onda ajde sad vi to probajte. I onda kao pogledaj Borna, on ne radi. Ok, ali šta su konkretno rekli? Tako daj im konkretne korake. To kada pričamo o sistematizaciji. Evo, došli smo do kraja videa. Nadam se da su ti ovi primjeri pomogli, da i ti ne radiš iste greške. Za više možeš me zapratiti na Instagramu Pregovaranje ili na linku u opisu profila možeš preuzeti besplatnu prodajnu skriptu tako što se pretplatiš na moj newsletter. Hvala ti i igraj se. Pozdrav.